Malungil sila ko kami roko yang ang klaka willow ngirong ko yung man saul tune in at TMC elay gagi da ko Meang El Chais May sils makotan Meang El Chais samnara Ministry of Health el tiro ay sergi del girel sel contaminated peanut butter Chief peanut butter la code number 1274425 ma 2140425 Ablal recall nga Department of Environmental Health. Al suko mo komkor omda selwas sa komkor amla kolital batabinats emotaka ngalo mo kado ngala Ministry of Health. Atara direk Meang El Chais May sils a President amlesa said Presidential Proclamation number 22326 for World No Tobacco Day. A President amne declare May 31 a World No Tobacco Day. Ya timr el al year as cigarette filters, butts are toxic to our ocean. One more reason to quit. El al year, ya in the Pacific, el al year engan ya 495 tons of tobacco waste. At June 1st, ngiya hotel activity tagi the World No Tobacco Day. Ngani sel walk and run marathon. Al morning ira factory registration na umura 4:30 mo 5:15. Etigel ko tel 200 tel register aga mong maya free el adalabail. El alir ngani sel Pacific Mini Games. Al morning ira cyber at June 17 al mo June 25. Ngani nga rom ergi dar other belan mortel Pacific Mini Games el Team 22 Palau. Tira ka nga mo sokora, baseball, athletics, beach volleyball, canoe, triathlon, weightlifting, and golf. Tira ka nga mo maral masaybar at June 11, ang aniyar 75 al adan maral, tira ka include our athletes, coaches, and officials. Ngel, chef de missioner tir, Mr. Alons Moses. Balso mo kami adra blue, ako rang-rang-rang, emautangan mo support regal Team 22 Palau, emo makadong ra 488-4491, emo nga adura ni Stephanie Ngiroy May. At tara Meang El Chais May sa sel supplemental budget eblad proposing a president and mora olbira kalulaw. Tiang 2.6 million and mo fund the other programs se free up regel baby raw do then mo adjust sa sel supplemental budget. Tial supplemental budget ala fund ni tigel ado mo kadong artil wasit conservation partners. Maam omingel tagi del 2.6 million 800,000 ni amora state governments el mo meal based fishing rights regal state. 150,000 amora customs and border protection. 600,000 ni amora Ministry of Education. 100,000 amora Capitol building. 250,000 amora public safety, 221,000 amora MOH disability program shortfalls, 279,000 amora MOH clinical services, 100,000 amora judiciary, 100,000 amora sa PNAA. A President adira kamnesa na Executive Order number 470. Tiang amo establish your seldo mo kodong ang milwasing Land Settlement Agreement Review Committee. Tiang review committee amo review, evaluate, tigel use of land sa national government, mamrula recommendations, ma-revisions sa Land Settlement Agreement, edira kan mo monitor, tigel uspalel, utum na blurbelaw. Tiga dira kan mo review and negotiate future land uses, matters between the state and national government. Tialo kami tiar members nga moringia Minister of Public Infrastructure and Industry nga mo active chairman, Minister of State, member of Palau Public Land Authority Board of Trustees, Chief of Division of Land Resources and Information from the Bureau of Land and Survey, Attorney General, President Chief of member of the Senate and the speaker ang mamulut kanina. At tara Meang El Chais sa sel Coral Assist Lab amle visit Rapid Creek sera March 2022. Et tira ka ngamlel mo musubra coral heat tolerance and reproductions on the reefs. A Coral Assist Lab one again leading coral reef research programs, research groups from Newcastle University. Gale Pickwick CEO Dr.
Yimenang Golbu, one of the lab official research collaborators. My research assistant, Leah Marie Boguro, is working as a lab experiment, support of the lab's experiment. A call assist lab, amral, sorry, lawyer labantira, other abulur belau, especially with Pickrick, over ang alwasetaigi, the collaboration, and Luton Malmolma. Atar amral Meang El Chais May sa Palau COVID-19 situation report. Nga nga BSL 53 cases, matiyang amoring mo dimok lang 722 cases agal active cases el altan. Namoring nga 4,298 el other recover. Maradara ospital amralon ngit telwase mautang low mask, maintain a distance ra kami usal o borar wastawang marwabang mautangan milso imomiu yal sumukomkor osngos malubo ko mokluk le mautangan tongeta angariu al sumendira ka katal vaccinated etamalo nita se please se bom vaccinate malum dinga mga boosters sa kami bom mga boosters sa kami atara Meang El Chais sa adra PVA amal continuous and marketing efforts tir rabluram rigel mlaringi sel show ra travel and adventure show mlaringi ra Santa Clara, California. Mlarsen May 21, May 22. Del Travel Adventure Show, awan raigel roten maklo, makamangat del running series raigel del travel shows. Tagi del Bay Area Travel Adventure Show, a fourth show, al adra bulur belam le attend, el mle rotem na ngira Chicago, ma Washington DC, ma Denver. El adra PVA am le creator selva mokodong anil wasing Palau International Tourism Ambassadors Program. Tiang auspera adra bulur belau nga raigel belu will help and market ra bulur belau. Our adra PVA am long a PVA marketing and program manager Chloe Sigliano, PVA digital marketing representative Janine Tewith, ma Palau International Tourism Ambassador Miss Kayla Yap. Atara Meang El Chais sa adra misenti amla tutkab as a principal ertir. Vicar and Director of Catholic Mission Schools, Reverend Rask R. Saburo, Maradara MHS Board of Directors, Amlangil Tia, Allen T. Marbo, and next Principal. Hanggang amo replace Miss Chulita T. Dohorong, Alngi amla complete said 3 years term siringi, Yar Adara Board, Amran Merang Asulel, ra igay the 3 years during those critical time ra school. Hanggang adi malmol melol nga sira school, malmol medsen sira school. Atara Meang El Chais sa sila Tax Reform Office amla launcher sel Tax Reform webpage tir. Aniya www.palaugov.pw/tax-reform. Tial tax reform mo take a full effect at January 1st, 2023. Yal su mga nga karmi o magtangal mo katong na miss turang ringi ra 488-2702. Elat tiyang announcement rami sa high school, sorry, low ay sira dalwas tirigan mo freshman students ra 2022-2023. A deadline na May 30. Yal suko mo komi sa tagi the deadline ang ani segi del $20 late fee. Yab sel summer camper tier more freshmen sa omura June 22 mo July 18 yan ngani karmi mo takalom ko dong rami sa high school e mo odura principal Marbo. Sa Palau High School Theater and Arts Club ang mo host ra summer intermission camp. Tiang amo ra nga local 13 and mo 17 ara clear. Sorry low so wala instrument, malubet to participate arts, ma-acting, malubeng loy. Tiang amo ra May dorin mo June 24. Yal suko mga nga karmiw e mo tangalom ko ra pala high school e mo odura principal ratang malubeng teacher Rocher ra 488-2820. Malubeng 775-6090. Ngani agale summer camp programs for public school nga rayray mo orior al mo rangal kada kira 6 and mo 12. Tel program mo ora June 6 e mo mra June dori. Edi 24 open spots madsumong sumil register ang algiw e mo tangal mo dong na 779-5155 malubeng 488-6425. Coral Reef Foundation adira kanganya programmer tir sorry ral muru rar other belau rangal kar belau an mo marine naturalist tiang amor rangal kal 9 and mo 12 para clear sorry masubul girela climate change weather malubeng classification of organisms
tiang amoring sa Coral Foundation nga nga malala. Activities sa tiang amoring project del DIY weather station, malubeng experiment, classification of organisms, uspe a microscope, e dira kan mo nga field trip. Egal field trip pa mora Nico Bay, Lighthouse Reef, malubeng jellyfish lake. A registration na mo close ra June 10, malsumong sumi warang algi wal vortel program, e mautang alum ko dong ra 488-5123. One Leap program, nga ni seldo mo ko nga sa One Leap Summer Camp 2022 tiang free registration ngi al-adra Division of Juvenile Justice, ma Division of Transnational Crimes Office amru ngi al-mura nga lakal 10 and mo 17 April. A deadline er tagi del camp June 3, camp mo o muura June 19 and mo 25 and mura nga ramlangoy. Yal sumangan niya karmiw, e mo tangal mo ko dong na 488-7788, malubeng 488-4952. Tara news sa Camp Abil. Camp Abil mo acceptor doril nga lakal mo artial Camp Earl sa Mer, ages 8 to 14. $25 registration fee, ya deadline at June 13. Malsumangan nga karmiw, e mo tangal mo ko dong na 855-2676. Adra bla buli sa ulto pa sub del girela amiko nga mo omu or el albuil almo July. Amiko mo ringir orior mababaltabo. Aygal miko mo ultaw temelisi aygal kaltmo kal ulbelaw algirel omali marom mabakal ramlay malularal. Adra bla buli sa kmalon ngit rakaloreng maklay nga sew adra bwal girel taluriol bolongot mo karngi. Yal sumangan nga karmiw, mo makadong ra 488-1422, malubeng 488-5000. Adablo sa dira kololtop dara sub dara 28 Police Academy, el ngiya nga sila survival training exercise. Nga ra rin ra, tia ulmo ler sira May 23, malmol malmo May 27. May 23 mo 26, et tangar ang iladid, ya May 27, et mo omu ulan mingigay, el tob dara skotchura miyuns, al morangar abal ray maliga. Marbek kalab, tukunit trigal lo makala ert, long tialan mo korgikl, edya ka po ray kaigid el basyo, ray kaigid el namadung el sils, erbab, yalangan niya karmiw, mo takang alam mo kadong arabla bulis, ra 488-2524, malubeng 488-1422. Adra Ministry of Health and Human Services, sorry lo Israel adalwa sa omrusel audo thersel PSDAF, Palau Severely Disabled Assistance Fund, amo omu ora Thursday May 26, malmo Friday May 27, ra 8 dorin mo 4 dori, esbin mo maududi resel PSDAF office din nga ramyuns. Temmal sorry lo Israel adalwa sa obong mo tangan lo mask, yat sumakasmer mo tangan lo kodong or obis, mo ay sang klela adal nga mo umtirakan mo malaraw dod malongi ring gigidal af. Yat sumangan nga karmiw mo tangan lo kodong ra 488-1565, malubeng 488-2575, malubeng 775-2452. Elang I want to make a really big shout out. I'm not kamamar adra TMC, el motara ng alkamra, moratara ng alkamra TMC niya Sydney Francisco. Ngomt ergi der Pacific mini games ng athletics. Go Sydney! Imral, have fun, enjoy, and good luck, maomay. With that, gagi der roku yam le news uklos ekalol top der el alsils. Ekomral masulang am netunin na TMC. Drive safe and buckle up.